Akhirnya apa yang terjadi? Mak ben ini tati dua kang ero lipa na ro si dimilipa ero lipa na turina pakai laki na ero na lengi sebuana na pakai matinro tati dua subuan ni moto imelo teme ni te moto api sa dingape benina ni te lipa na o nasa nyelakin na moto to pamatinro lo ko isiwe taman tunna watuna nang ero taman ko isero si bayan na rotamunna nasa nyelakin na tajing ni mani purana nangiti mero nangero purani nawolo nangero mabolo na peceling ulu na masu na katan ni memen di kilina maka da memang nasa ngajum pak beni aga na komake melu ni man ribale de na katoman ribale capu mana balewe mu bali topa balewe de gaga na mulu na dito mo sorangi pakka de tamu na ye mito nama de ko baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat, jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lo mana juga haji. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak pengawas, sama-sama kita hormati Bapak kepala desa yang sempat hadir di sini, sama-sama kita hormati Ibu kepala sekolah, sama-sama kita hormati seluruh majelis taklim yang sempat hadir hari ini. Sama-sama kita hormati sahabat saya Bapak Muhammad Jupri, beliau yang membawa saya ke sini dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi kepada seluruh hadirin. Sama-sama kita hormati muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah disunat maupun yang belum disunat, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau ibu berangkat Mekah jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca hari ini, mudah-mudahan selawat yang kita lantungkan pada malam hari ini
insya Allah napaturungi pong Allah subhanahu wa ta'ala barakana di kampota, amin ya rabbal alamin. Makanjak manang iwaselik na tanat-tanat ta, amin ya rabbal. Hidup pamanang iban ni kita, amin ya rabbal. Makanjak manang iraleta, amin ya rabbal. Madece manang wija-wijata, amin ya rabbal. Insya Allah sukses manang matu anak tayi, amin ya rabbal. Tarala manang anak darata, amin ya rabbal. Laku topa jandai, amin ya rabbal. Maraja-raja sedih pacar purangnya. Itu gak janda kue. Gadis semakin di depan, janda semakin terdepan. Ibu, alhamdulillah. Maka insya Allah hari ini, detik ini kita hadir di tempat ini, insya Allah ingin meraih keberkahan, eloki lelungi barakae, karena insya Allah malam hari ini napaturungi barakana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi salewi bolana najokari SD Negeri 283 untuk melo mamaulu, bukan karena telur si mata-mata, bukan karena rantang si mata-mata, bukan karena pasero si mata-mata, tapi ingin mendengarkan hikmah rilalena mauli. Insya Allah reweki matu pada lona narik kololongan apalang haji si bawa umrah taman sempurna haji ta ya. Tapi sarana makanja ini tak deto na melo lo malaga-laga tallo ya poko peleko melo ki malaga-laga tallo pura pi acara ide na marigaga. Yang kedua aja na tallo na ustaz semuala. Apa rusak data tu mula mana tawata. Ibu, pura kalau mamulu bu, aja no pauyasan na, tampon aja tu na, 10 pitu bura, 35 pantai-panteng, 15 agak sana burak bicu, maka deka mariawa si di burak tawaku ya. Namun bagian-bagian mana ni detopa na capu talun ka mana tawana la haula wala quwata illa billah. Namun sindi dito gaga. Coba na de gaga tu ni bawer rumir ka pa dito ge lolongan. Ageje. Ibu, nyaman na ko to masalawa. Apalagi kau bareng-bareng berjamaah, namo dini apalah ditulis yang si buata. Yang penting pak hidup-hidup ni bawa timuta. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini, kalau malam ini tubuh kita belum sempat hadir di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan selawat. Hari ini kaki kita belum bisa menginjakkan kaki di tanah Madinah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa na yulle palala na jeveriolo na palamarana na bita. Depa na yulle patojo bata kaleveriolo na palamarana na bita. Tapi insya Allah malam ini, detik ini, salawat yang kita kirimkan, salawat yang kita baca, letu ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi asyara. Nigi masalah waria we keciceng isalawaki we ripong Allah subhanahu wa ta'ala we ke-10. Aksiru salatakum alayya fa inna salatakum ma'rudatun, majepu salawata letu rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, angka sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tudak-tudang isi bawa sahabat. Waktu na tudak-tudak si bawa sahabat mak berekade Nabi ta napodangi sahabat. Maka de wahai sahabatku, de namitta matu angka taulisa suruga lalu riolota. De namitta matu angka taulisa suruga lalu riolota. De panametta Qur'ana na fuada Nabi sallallahu alaihi wasallam takku angka mana korotau lalu mak janggo marica janggo na tete sandalana lalu yolona Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa sahabatna. Hari keduanya mak berkada si Nabi de namitta matu angka taulisa suruga lalu koyolota. De panamitta Purana mak berkada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu si pemang iro tahu dengan orang yang sama marica janggona na tete sandalakna lalu riolona sahabatna Nabi. Hari ketiganya lalu si maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam de namitan kata lalu matu taulisa suruga lalu si orang yang sama 2 harinya lalu marica janggona na tete sandalakna. Penasaran ni sahabat ibu penasaran ni sahabat magi jero Nabi sallallahu alaihi wasallam magi ro tawe na jamin ni ko Nabi sallallahu alaihi wasallam taulisa suruga maga kedo ni ro tawe maga pangkau kan na ro tawe detoga ro tawe turi masong ko celai. Akhirnya apa yang terjadi? Macin rolei sahabat gangka na naita bulana wattuna naita bulana rewai bajanna lawi bertamu maka toka teri bulana maka dai aga na puada waddi ka gama benni talumpan ni ko bulata maka dai ro tawe waddi aban ini malam pertama deto gaga istimewa nita, malam kedua deto gaga luar biasa nita, malam ketiga deto gaga anu luar biasa nita. Tapi heran nih sahabat, kenapa orang ini magi na ye tawi jamin manasa ni ijamin mutama rilala surga pamasena pung Allah Ta'ala nabi tak jamin ni jamain dimuliakan Allah. Akhirnya melo nih hari ketiga nero melo di masimang. Waktu na melo masimang maka de sabai maka de sitongan na ya loka mak benni ko melo mak lumite kedo ta melo mak lumite gau ta magiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na najami ki mutama rilala surga pamasena pung Allah Ta'ala. Magiro nabita na najamin ni mutama surga pamasena maka de punne boleh ini tumitai dito gaga istimewa iko tabi sama waktu sempajang ilo mas sempajang iko narapi silo mak dara lo si dara iko polisi we ilo mak bale iko no ibale itanang ibanike itanang irle dito gaga luar biasa made sahabae narapi wi 2 meter na liwan na bulana nauli pemang. Wahai sahabat, naulipe mang. Kecuali ang kedua pasal, wadi jaji gara-gara iye, ne jami nga tama surga. Ibu, melok ke tama surga. Akatan ni masa 2 ya. Kecuali 2 pasal, na wadi jaji gara-gara iye, ijami nga tama surga. Maka denir sahabat agero, maka demorosedi. De sisa-sisa nangka nompori wirilalan na watakaleku natokan rilalan natiku melo pijari wipadat rupa tahu
Desi sesisa nang kanumpori wirilalan na utakaleku melo pijari padatta rupa tau melo pitannai padatta rupa tau melo pau jai padatta rupa tau melo cerita mondri padatta rupa tau desi sesisa nang kanumpori lalan na utakaleku maka de sahabat nalle iya na tu kapat tu mulle ina tu kapat tu gara-gara itu na tu sahabat nasabari nabitta najami ki mutama rilala surga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa terkadang ini mawatangnya madari dene ile perang ye ko 10 ni tak 2 tak 3 seko mojolo anu mo nagara gangkana lete cerita pala na mijolo bolana tewe cerita pura matu pala na menre ko adena pole ko adena menre ko padan rinna yero lagi nange wa napaka tama nange si bawa Pak Jupri nak dia yiga rumah tu macera mana dia di rumah tandri sungkun nak dia wadi sejir biasa ya je ke bandatan ibu desina nanna timuna tapi kedo sih. Bagaimana peko carana? Desi sisa nang kanompo. Ya. Desi sisa nang kanompo. Rilalanna watakalena melo pijari padanna rupa tau. Melo pitanne padanna rupa tau. Melo rampe majai padanna rupa tau. Nasaba yakin iri sesena maka de agi upogau agi upangkau kang rewa rialewi risesena tong ke mapangkau kang. Inang ahsantum li anfusikum wa in azatum falaha in ahsantum li anfusikum narikum apide kitu mena alita matua tapi dicingi iya namua narikum apijaki alita matua tapi jari ibu tacarita majai tawe alita matua tacarita tapi tacarita madecing tawe alita matua tacarita madecing Tarampe ide cenna tawe aleta irampe tarampe jana tawe aleta matoi rampe. Jauh sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatu-patukan ri ummana rigong kana makkade Nabi man kana yu'minu billah nigi tahu matapar kong Allah taala wal yaumil akhir nania riasrimun rinna fal yakul khairan aw liyasmut tarulaloi mapu ada madicingi narikudi nulle mapu ada madicingi aw liyasmut amma koki maka dia pesan na tomatata lebih remoi tasalaki rampe decenna padatta rupa tahu daripada tasalaki rampe jana padatta rupa tahu nasaba werekada yang ke ipu ada werekada yang ke ripesu rialewi risesena to angkai mak berekada ibu biasa kimita golokasti golok karung ipaki makasti ye ko yale ro golo ero ya dimpe kengi ko tembo ya sengi mau su bateta mak dimpe liwa piu su na rewa ri lori to mak dimpe seperti itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu angka raja punewi asisten ya punewi ajudang angka ajudang okoro kebetulan kasih dia ajudang malakda na pojero rajai magi na malakda na pojero rajai jujur malampui sehingga ia si bawa nasi dia maga sana turi mecei mite na sabai pojiwi magai malampui itu si cidi makalasi akhirnya ia nang itu makalisiet tulimelo singkirkan isi buana supaya alena mancaji ajudang khusus okor rajai sehingga dena apa aja na cerita jayo koyolona rajai gangka na napodangi rajai aga napodangi rajai
maka dai raja majeppu yero yanu na podangi makada mak bau gare aga sana muluta maka dero mak bau gare sumpata nasaya nakadeniga maka nakadero ajudata si dia ir malade na pun nakada manan kana makanjala ada tauna malam puto na nakada memang iya kodeta mata paraja tolli di baja mangolo iya ko mak bicara ina tutu timunna padahal tania timunna raja mak bau timunna minat tetorngi timunna mak bau na ganggu raja jadi ko mak bicara na tutu timunna tutu timun lautongan nolli bajanna nolli tongangi iya raja mangolo watuna nolli mangolo mak bicari si bawar iolona rajai na tututungan ngitimunna supaya na hormati rajai maka de rajai lah tunga dituga na tunga nasangi tersinggula ada rajai na saba itu tu itimunna mak bicari iolona ya satungangi magasanna berbau mulutnya maroki sura rajai ibu maroki sura aga noki sura pak gere na podangnya koro na kiringnya nyarod gojuna tolong orang ini dipancung dipotong lehernya jangan terima alasan apapun puranero na lepi telu surana purana lepi telu sura enangero na patame ku amplo deni sengi nangi tawe deni sengi nalengero makada tolong ini disampaikan algojo di sana jangan dibuka-buka tapi karena ia melampaui gembira padahal surah pager ne kiringan ngiro tapi denan kana mumpo kuata kalena melo pitan ne tawe melo mapikir salah tidak jokka ni ripatang ngalalange si runtu isi bawa nanangnya turengke rampalo nanu la 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 Mario kan yeling angka yeling isura ampalo pule koraja si runtu si buana maka di si buana ada itu maka ada deh surat dari raja maka deh tania anukum itu maka deh iya menele raja maka deh iya menele itu nalaga nasaba mawatang inang itu majasi pai mawatangi denul le magasana akhirnya naleru sura alena bawa ukku algojoe waktu na bawa makka dan podangin tuan ini surat dari tuan raja tolong dibuka dengan baik nabuka iro algoje waktu na nabuka na pasadami meniron naru bangkuna nabuka makka tolong dipancung ini orang jangan terima alasan apapun purana na baca etika di mana maka dari si buana nang itu menjadi pai tania jangan terima alasan akhirnya apa yang terjadi ibu alena mati na sebab mage turi majai akalanna makanya ko angka tahu turi majai akalanna ko di aja motewe pas amera karena dia akan binasa dengan sendirinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka taniki ko ada na ayat na pung Allah taala in asantum li anfusikum wa in asatum falaha nariku mapideke ki alita matua tapi dicengi iyan namua nariko mapijaki alita matua tapi jari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama na wadingi ijami mutamar ilala surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala nabita jamangi magai de nang kanompo rilalanna watakkalita rilalanna atinna sipa melo pitanne padanna rupa tahu melo pijari padanna rupa tahu melo rampe majai padanna rupa tahu. Maka hikmah yang pertama rilalanna maulie hilangkan keinginan melo solangi pada rupa tahu nasaba alita tu tasolangi jamin dimulakan Allah. Yang kedua maka disabai yang kedua mungkin karena gara-gara ini Nabi menjamin masuk surga agero denang kanompo siriati ridalanna watakkaleku narikomita ka padatku rupa tahu menre dalekna makanja usahana denang kana masiriati
Ya. Ya rega neiti anak na tahu maca nei anak na dia nak kena masiriati. Ya. Ya. Neiti anak na tahu unggul nei anak na dia nak masiriati. Ya. Ya. Maka seperti ini insyaallah termasuk yeku degagaye maka insyaallah idina tau termasuk tulis surga pamasin pang Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito nama watang la haula wala quwata illa billah. Ibu bali bolata maliki pas angin idi mak denreng, bali bolata mali kulkas idi mekke, bali bolata mali motoro idi merung, bali bolata mali otoras idi mengoto ambulans. Kapan ada ini menderita batin ki? Iya. Denule matanange pidadita na mumpui sipak siriatiri lalan na watakaleta. Wallahi denule mumpui. Iya. Denule matanange pinadita. Magay turimelo isaing tawe. Iya. Mali tawe jilba si sesa tomelo si mali jilba si sesa. Kalaman na masih salakin na natar pak na pak makadalakan niya ma pak na talutab ni kasi pura mabini pura malu biningang kasi na di pa kasi nang kaya wajil ba si sisa makadebe lakin na aliki kalaman na masih saka alaki jaman dimuliakan Allah. Ibu anan nengi kasi laki tala haula wala quwata illa billah. Pa ang katutu makun re degaga ko mabi ukum ko mir dito gaga ko hape na turi na pasa polisi lo yawa lo ya sesi bosang ibu kai agasane Facebook Instagram bosang Instagram lo si ko WhatsApp bosa si ko WhatsApp lo si ko TikTok. Napa naputar lo? Entah apain. Beleng-beleng. Jamaah dimuliakan Allah. Nah, semana sehingga apa yang terjadi di semana berita iseliwang. Mapat di watan na tahu ko Amerika nisang. Mapat di docilin na tahu ko Singapura nisang. Mapat di utu na tahu ko Dubai nisang. Tapi jambak-jambak laki na din nisang ni. Ibu. Ni cawa kinasabay di makwato. Buah semangka, buah kadondong. Ustaz Hamka yang ceramah senggol dong. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. De nang kanumpuri lalan na watakkalena melo pitan na padan na rupa tahu. De nang kanamasiriati mitay narekong kabalibulana madeceng. Narekuang kasumpulolo na madeceng. Narekuang kabalibulana malioto de nang kanamasiriati. Baka syukurui magay alhamdulillah ang kamoto matu siwat di iola eko de panuli mangoto na uliulito niya balibulata lo mangoto
sanna bali bolana sombo topa dena jalli-jalling nila angka undangan lo mapin ributing eran nuani yuli ko bali bolana jadi iro papin ributing tati asara tati itu sedia memang nih supaya matu ni tami beli boleh matu nun ya kare ya ko de gaga to o to la o ko ni to tu reang kan kasih koro tembo na tu da yolo na pala na moto ni gajero tau la de pa nak je ni gaji maseming sanna laju ko mena beli bola na di na mati sak baraki insyaallah de gaga siriati ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na sabamagai upana mompo isiriati mompo to ngwai. Ye ko mompo ngwai mompo to cecenge. Ye ko mompo cecenge mompo to ikadi. Ya. Ya pak iko macam ceceng itu makadi neleri tamatu ni ga bangwa di ga maceceng. Angka nama tu talona. Ya. Ya. Karena matu talo na anak-anak ini jaga ternyata to Indo na makal ada. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pana de gaga siriatie de to gaga cecengi. Ye ko de gaga cecengi insyaallah mabassa tauna. Ye ko mabassa tauna insyaallah turimanya makini nawa. Maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah makutane sabai ayun nasi ahabbu ilallah kegena tahu meladana puji pun Allah Subhanahu wa taala maka dan Nabi ta ahabbun nasi ilallah tahu kaminana maladaina puji pun Allah Subhanahu wa taala ampauhum linnas ia naritu tahu angkai malada make guna lauri padanna rupa tahu niga tahu ciri-cirina tahu angkai malada make guna lauri padanna rupa tahu nomor sedi mabesa nomor 2 rajin masumbang nomor 3 rajin situlu-tulu padatta rupa tahu alhamdulillah luar biasa sikolate masya Allah wing kalinga nang ikodeo sa laparing kalinga 140 asara siswa guruna aruami luar biasa jadi ko stres si guru lipatungan kasi dito mo to adi namilo mengerti napang katau nama dari tomatua napa matu igalet cece de anakna mak jalo ni bahkan nauzubillah tidak sedikit banyak kasus melo mappa terungkwangi guru sikolana nauzubillah summa nauzubillah deni sengiro wattunna ko deni sengiro ko sikol maka da melo repauna guru nentar sedi melo lota sedi melo rijang matengang mak bicaran kan imananna matengang ini la haula makanya ini lo ni me tomatoy lo ni manangi agai bantu ngangi sedi bantu dengan doa angka kona cerita guru ta almarhum ni kesana ketua MUI na ceritai angka tahu koro asara anakna madece manang anakna setelah diselidiki ternyata kuncinya ada pada orang tuanya terutama indona magero yero indona ibu yekopure mas sempajang iya guru talmarung Sanusi Baco saya hadir mendengarkan waktu itu yekopure mas sempajang dena salewi tu dengan sempajanna narik kode ne lodong wija-wijanna iya dena salewi tu dengan sempajanna narik kode ne lodong wija-wijanna maka mau ready bu ya ya makanya mulai sekarang ya kupura kimas sempajang aja tasalewi tu dengan sempajatta narik kode te lodong manang wija-wijatta lodong ngina madeceng ya tetap memang ni meki panca jaga panca jipiloti
patapui iya magai parillo doanganna to matoai lauri wijai mujarrab lakda makane idi to matoai desi sesisa na waddi lalo wadni lalo soe de na wadding lalo ero ko ang kamo padandang lauri wijata muski rido ki makanya ko matindro wijata ibu matindro anatta na deto pa na tinro loki mitay loki daperiwi sapurui bacangi salawa dan doakan ya Allah sininna atas salanna wijakku saya sudah ridho dan saya sudah maafkan insya Allah orang tua yang seperti ini madecing wijawijana tapi kau terlibat mabenci ko wijawijata madari matoi di tomatoe solan ngirialewi wijawijata magai nasaba ada adatta nak kemana anak bilin nalak da iye weh maka dia malaikat amin bilinnya anak mana kemana anak betah nalak dai maka dia malaikat amin betah tongan dia nampaknya makanya agak pelai ya ko mapanan nai wijawijata terutama guru-guru ya ko mapanan nai ya ko harus dihukum agak pelai ibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Rabbi habli minas salihin babani namo melo ki pole bitina insyaallah dena benciki wi anak-anak tak ya dia benciki bahkan no daningangi kapaya korana santriku modani mi ko denang ko babai maka deka lari ni je we modani ko den kana bahkan atung kewi melanggar supaya baba ko guruna ya mi mandari cuma baba pak padi peli-peling nasaba deu macai timuku mi macai tapi atie wallahi desi sisa nang kamakada ada dendam ada cairil nanti makana timu ini boleh mulut boleh marah tapi jangan coba-coba hati marah kepada wijawijata nasabah mataru itu zaman dimuliakan Allah makanya elo doa ngengi kakoro pa itu betalak dak tenen apa to ye ko asus je malaga tapi ko babai ko indona aga naseng indona maka indona na babai tanna podo manceji pandri takuna lalangatinna tanna podo manceji pandri takuna lalangatinna angka ni ruana na teri ma bepa bitine ba maka tanna podo manceji pandri takina alhamdulillah manceji pandri tatongangi dia sudah menjadi ustaz kondang dan keliling dunia macerama di itu makanya ini tumatoe mulut boleh marah hati jangan dendam kepada wijawijata makanya yuku maladai matindra wijawijata sapurui bacangi salawa berdoa kepada Allah puang wadam pengemana ni puang sininna atas salanna dosana wijawijaku puang puang saya ridha dengan keturunanku maka insyaallah dapat berakai pengalau subhanahu wa ta'ala makanya ya dena wadingi ketenanan terutama bapakna dena wading ketenanan apa jauh sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napati ke Makkah de kudenul rampe-rampe madece tawe aja murampe-rampe majai nasabah terkadang hanya persoalan ucapan bisa memutuskan hubungan silaturahmi terkadang hanya persoalan werikada wadingi na solangi aset disedingenna padan rupa tahu bahkan wadingi na pasarat to malu biningang ibu angka to malu biningang kebetulan nyero lakinna angke sahabat na bertamu waktu na lo bertamu jujurlah ada lakinna ya jujurlah ya na rumah pajalo kang bini na apa jujurlah dan takap neto na si buana de na pajamanan na taman ibulan assalamualaikum waalaikumsalam tudani kebetulan ni eruna tudangi ka de Raja Parah maka de si buana wi kanja paga ka de rata saudara nak keadaan itu aga sana tidung
Tedo na balu, tedo na nalengi kadera. Sanero tudang ko kaderana makita loyolo ni te la marina la marija para topa. Maka dito siro la mari kanja topa nakade kuero saping ero tallu sapin na balu. E nalengi la mari. De na metero ang ke benenat masuk pole lalam. Bawa we pala si bawa beppa. Napa tudang nang nger na patala na pero si buana na si buana na raja pakutana na jallo ibenena na kade kuy pale aga to si na kade kuy kunyaran macay manabini na ya sa nyaran na balu na bini la mak jallo ibu aja to si na jujur lah ha ya mita ni beneta macam makade agala chomo mite bedena mado kakada agala doko la haula wala quwata illa billah sinina tama-tama malabiku sulasura malabiku yang kiriya masir kung Allah subhanahu wa ta'ala khairun nasi ampauhum linnas sika sinna tahu yan artu angkay makiguna lauri padatta rupa tahu. Saya yakin dan percaya dengan jumlah anak 140 asara 140 asara insyaallah wadi jaji talima sebut temi insyaallah jaji ni matu ese ta ibu tegini ibu kepala insyaallah talima sebut temi jaji ni ese ta insyaallah luar biasa na padicenya anakta anak tahu na pak guru mabaca anak tahu na didi anak tahu na bangun sehingga luar biasa madecing wija-wijata maka itu iniga anak air pasti tomoton na iruntu tapi ko yelewi di na tomoton na 5 sebu madarir 5 sebi malak dayi ngerang itu na ir sikole di mana kamna 5 sebu bismillah la haula wala quwata illa billah Ibu, siap kita bantu sekolah kita? Tali masa buta mi insyaallah kana yang lihat bata. Tali masa buta mi yang kana lihat seming. Tali masa buta mi yang kana lihat besi. Wadi jajing kamatu kemakade. Ibu, iya petuju mana ni seminna? Alhamdulillah. Ibu, iya petuju batana siaga batana tuju ya petuju. Ibu, iya apa? Ya. Maka insyaallah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah naya kaler berkena tawang kay polay waramparanna rigaong kana ibangun sikolahe rigaong kana ibangun WCW rigaong kana ibangun fasilitas umum nabereng itanana yalalalang kama sali habbatin padelo na si debine magalum mo tawe ko ya pak magalum padelo na sedi biji banike ya sedi biji banike irmaturo itanangi nape sirumatu mabu siaga buana maka itu kama sali hambatin pamompoi petu buah yeru pitu be wadi si pamompoi 100 jamaah yang dimulakan nepal licungangi pengallahu subhanahu wa ta'ala maka insyaallah hikmah yang kita petik rilalanna ye waniwe nomor sedi ye kumelo kita masuruga aja sisa-sisa nang kanaumpo rilalanna watak kalita melo pijari padatta rupa tahu siap ibu ayah sisa-sisa nang kanompo melo pitanne padatta rupa tahu siap ibu aja sisa-sisa nampo rilalna watak kalita melo pijari padatta rupa tahu nasaba tahu melo ipajari alita mato ipajari nomor 2 aja sisa-sisa nompo siriati nariko angka tahu madecing angka tahu irita madecing ibali bulata nariko melo ki bahagia
meloki matenangnya tita aja mumpa isiriati tapi no pana mumpa isiriati de nulle matenangi pinadita lalu mitawe otopika mi lalu malura kulkas kabatulang ngero palurna sopirina melo mile pateme okoyolona balibolata maka da tuwe ewan ni manajenal di kulkas mangka saja ro kulkas pada lo mile pateme nangir sopirina masih sakit sih lalu si kabatulang nangero balibolata otona mi keluargana nendre kabatulang in kay di malalang imelo lo pasae nabukai kacana napanagoreiki nakadawe maldito nga si oto kasida nasabako angkay siriati mompo icecenge mompo te sekke nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasih sebuah kisah. Angka tahu malu binengang tahu kasiasi yero tahu kasiasi to malu binengenge onro kasiasinna se dimilipa na duai denang kanan rebale selama talumpulan ni onro kasiasinna maka de lapo bene pa lausania saloe jalan kamana wad di bale mujeppa laun lakin nanali jalana natutto jalana wattuna natutto jalana mapamula tatte pitu ele lattu tatte tallu areweng de pagaga bale naruntu wala bale biccu melo rewa law bolana meta utoi magai laino ko benena apa ne benena tanana pato liwa nokona apa itu makunre manokoe Ibu, itu makunre panan nakange ang kaciri-cirina, maga ciri-cirina manipi timunna. Magi namanan nak makunre manipi timunna, maringang inakap. Tubuh maka kojo, nyawa maka dodong. Bene dena paja manoko, namocha sojo mateto. Melo rewa mate ka mapu ka idan naki jadi na parang ipe maka di jolo na pe picita jalai ko de nagage to ma de na pe jalai waktu ni na pe jalai na patanang itinampa na pa nagatang samanang kanasa di nagattagatang ternyata ang katunga bale sigatan ni waktu na naitero mitero la pale baligila padala ba na panniwi balilupu wae riu pagaje nakada ni dena sadingi goro koro saloi makada mandre ni bale ngatunne runala nakokong ondro riona ibu ondro riona na sadi kalamanna ikatalumi jongka nalatu bolana de panalatu bolana na goremini menina mana pokona mandre ada ni bale mana angka ni belena korba mandre ni bale na to ni ajero na titi ni ajero bapak na maka balewe na taruh tanah. Akhirnya apa yang terjadi na bajai ni balena ya pulakin na loni melo ko bali boleh paulolo melo mama gasana macecak pau mapasar bale napa cuka namba kacanggur pokona meje mama pasianta si pak dua me apa santa macawe mangaribie lalu silon na lakin na si buana 20 tahun dia nang kana siruntu napan na siruntu 10 tahun lalu korobala patu datu dan ni mama tu maino ni matulu baleu tu datu dan lalu si buana nagurula padarane tendro ki pole padarane etana napa kisiruntu 20 itu nakadina rupadarane macurita anke benene lala cile loyolo kana podo aja nasuri mak ban dikasih ko nasuri mak ban ina pandrasik dia na baliki mandre bale ya apa kasih lakin na dito na melo lamu nyawana no lipa saja isi buana maka dani nak jaje muli akada bani ni podorani apa napas taki napas si jene siruntu Allah munrutu ngamnya mak bani
namun rumah ban ni masan pajang mengeribi purana masan pajang mengeribi kan kita ini orang Bugis idogi ipandre jolo tamuta si bawa mundri pikasi di ya pun kena mandre ni mandre alla kulaku mandre si buan naro na podatu na karwe kanja pajena na su pasar bali na kadai imi meto mak na kumana si kana mitu pa to ya lupe je na ni ko ya lupe indra ni priwaja angke bini na kusaliwa na ko de gaga na pana badila badi maka de nilala natin na tan na podo aja kasi na bali na we angke laki na turi mangka makka irugo manakade makanja mi mato na sunna manam naka na bali na nandrum capu mana na mulu na capu to kasi na lari saratu cerito na bini na milo mandri bali bukun na mani isisangan akhirnya la haula wala quwata nasa puro aro na lapot bene melo mace dito na dapi macai apa yang kamu pitamu akhirnya apa yang terjadi maban ini tati dua kang ero lipa na ro si dimilipa ero lipa na turina pakai laki na ero na lengi sebuah na pakai matinro tati dua suwan ni moto imelo teme ni te moto api sa dingape benena ni te lipa na o nasa nyalakin na moto to pamakin rolo ko isiwe tamen tunna watuna nang ero tamen ko isero si baanu na rotamunna nasa ngilakin na natajing mi mani purana nang itemero nang ero purani na wolo nang ero mabolo na peceleng ulu na masu na katan ni memen dipilina maka da mi menga nasa ngajum pa beni aga na kumakewe melo ni mandre bale de na katuman de bale capu mana balewe mu bali to pa balewe de gaga na mu lunna de to musorangi pakka de tamu na ye mito nama de ku baca sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak untuk semuanya atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup degaga lalat degaga tikunganna degaga tasi degaga bumbana degaga aju dena tepasu degaga tau degaga atas salanganna nani atas kalupana narekong kada tetap pasala tadang panyuka meraja ya namun narekong kada ketungan majap itu poli kum Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup wafaqana Allah jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.